Dobro vam večer, poštovani gledalci. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Ordinacije Bell televizije. U narednih nešto manje od 2 časa večeras razgovaramo samo o jednoj oblasti, a to su kardiovaskularna oboljenja. Na zahtjev zaista ogromnog, odnosno velikog broja naših gledalaca, naši večerašnji gosti su u naš studio stigli direktno iz Tuzle. Čast mi je da večeras pozdravim moje uvažene goste, profesor doktora Emira Kabila, kardiohirurga i generalnog direktora Centra za srce BiH Tuzla. Doktore Kabil, dobro večer, dobrodošli. Dobro večer, hvala na pozivu. I drago mi je da pozdravim također i profesor doktora Emira Mujanovića, kardiohirurga i šefa kardiovaskularnog odjeljenja Centra za srce BiH Tuzla. Doktore Mujanović, dobro večer i vama, dobrodošli. Dobro večer, hvala na pozivu. Mi smo se malo ispričali, evo ovako da vas pitam, put je dobro prošao, brzo ste stigli, sve je bilo okej? Sve je bilo najbolje. Evo, mi ćemo, kažem, u naredna nešto manje 2 časa, poštovani gledalci, večera smo zaista i produžili ovo izdanje emisije Ordinacija, razgovarati na ovu temu i ono što vam predlažem je naravno da nam se javite sa svim vašim pitanjima i da iskoristite priliku da postavite, odnosno da pitate naše goste sve što vas interesuje. Razgovor počinjemo nakon reklama, zato ostanite sa nama. Od jutra krećem da sakupljam pluseve i mudro ih štedim baš kao novac. Još jedan plus za brigu o našim najmlađim. Još mnogo pluseva za dobro obavljen posao. I na kraju dana, kada poželim najviše pluseva, tu je moja porodica. A svi plusevi za mene su kao novac koji brižno štedim u Novoj banci jer tako dobijem najviše. Zvali su nas Miki i Ceca da im budemo kumovi. I znam ja da ovaj moj ne zna s parama, pa uzmem da izaberem poklon. I nađem super frižider, retro fazon. Nije baš jeftin, pa odem u banku. Treba 2 žiranta, obračunaju mi neku interkalarnu kamatu i kažu bit će za mjesec dana. Onda vide da imam 2 kredita i ništa od frižidera. Ne traži dalje. Iskoristi mogućnost kupovine bijele tehnike iz bogate MTEL ponude i to bez dodatne dokumentacije. MTEL, imate prijatelje. M na rate, M bez kamate. U 30 kancelarija i poslovnih objekata širom Republike Srpske sa 20-godišnjim iskustvom i više nego uspješnim poslovanjem. Krajna osiguranje obavlja putničko zdravstveno osiguranje, zatim osiguranje od posljedica nesrećnog slučaja, te osiguranje imovine motornih vozila i poljoprivrede. Srećno i bezbrižno, Krajna osiguranje Banja Luka. Stomatološka ordinacija Dr. Stajčić. Nudimo vam oralno-hirurške intervencije, implantaciju, izbiljivanje zuba, preventivne zahvate, kontrolu i održavanje saniranih zuba, rad sa visokoestetskim materijalima, izradu proteza, kao i postavljanje zubnog nakita. Rakovačkih rudara 12, naselje Žute zgrade, Hotel Fortuna, 2. sprat, Banja Luka. 051 358 683. Dr. Stajčić, najbolji prijatelj vašeg zdravog osmijeha. U službi vašeg zdravlja, Centar za srce BiH. Banja Luka College obezbjeđuje sticanje najviših akademskih znanja i razvijanje vještina potrebnih za rad i donošenje najboljih odluka. Studenti Banja Luka College se spremaju za rješavanje problema koji ih očekuju u realnom poslovnom svijetu i na tržištu rada. Razvijanje poslovne kulture, komunikacije i odnosa sa javnošću, ali i sticanje vrijednosnih i moralnih sudova prema okolini, društvu, nauci, struci i profesiji, cilj je ove visokoškolske akademske ustanove, Banja Luka College. Zdravstvena ustanova Centar za srce BiH Tuzla otvorio je Centar za liječenje hroničnih rana. Liječenje se vrši najsavremenijim metodama u saradnji sa Njemačkom akademijom za rane. U službi vašeg zdravlja, Centar za srce BiH Tuzla. Izbor studija je prva velika dilema i odluka na ulasku u akademski svijet. Postoji najmanje 10 razloga zbog kojih ćete sigurno izabrati Banja Luka College. Banja Luka College. 10 razloga za čistu desetku. Banja Luka College. I evo, dakle, poštovani gledalci, od ovoga trenutka je naš broj telefona 232-805 otvoren za vaša
za vaše pozive i za vaše pitanje, pa evo predlažem naravno da nas pozovete i da postavite pitanje našim večerašnjim gostima. Doktore Kabil, evo krenuo bih možda od vas. Razgovarali smo, čini mi se, krajem prošle godine i otprilike smo sumirali prethodnu godinu. Ako govorimo upravo o tim nekim najčešćim kardiovaskularnim stanjima ili oboljenjima, možda evo da pitam vas, možete se vi, profesore Mujanović, uključiti, koja su to recimo neka najčešća? Da li se nešto promijenilo? Pričali smo, čini mi se, oko srčanog udara, da je on negdje otprilike bio među dominantnijim. Pa gledajte, prije svega želim da se zahvalim na pozivu da učestvujem u vašoj emisiji i da konkretno, direktno odgovaram na pitanja vaših gledalaca ili naših pacijenata, ja bih rekao, jer saradnja se u zadnjih nekoliko godina drastično povećala, pogotovo od naših zadnjih boravka. Sa ponosom mogu reći da je broj pacijenata iz cijele regije jako veliki, tako da imamo neku, ja bih rekao, i obavezu da participiramo u ovakvim emisijama i ukažemo im na probleme zdravstvene i kažemo kako da te svoje probleme na najadekvatniji način rješavaju, ne samo u Tuzli, nego i u svakom drugom centru, kako u Republici Srpskoj, tako i u drugim dijelovima. Što se tiče incidencije oboljenja, definitivno oboljenja od kardiovaskularnog aparata su broj 1. Definitivno. Maligna oboljenja su na drugom mjestu. I što više otvarate centara ili više dijagnostičkih centara, otkriva se još više oboljenja, znači onih nijemih latentnih stanja koja obično su neotkrivena i koja naprasno se ili završe letalno ili se otkriju dosta kasno kada su i efekti liječenja upitni. U tom smislu ja bih rekao da neka simbioza i veza između preventive, primarne zdravstvene zaštite, epidemiologije i kasnije sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite je jako bitna. I u tom smislu ja moram reći da, nažalost, obično se prvo eksponiraju kardiocentri ili interventni kardiološki centri, a ovi primarni centri koji su u biti najoznačajniji u ovoj prvoj fazi se ne detektiraju prvi mah. Znači, mi insistiramo na tome da se napravi što kvalitetnija veza između tih centara kako bi se oboljenje od kardiovaskularnog aparata u globalu čim prije otkrilo. Ono što je definitivno činjenica i sa čime se, ja bih rekao, svakodnevno susrećemo je jedan važan detalj da se susrećemo sve više i više sa mladom populacijom koja oboljeva od kardiovaskularnog aparata. Visok pritisak, stresna situacija, nedovoljno riješen socioekonomski stanje kod pacijenata pogoduju manje više za nastanak kardiovaskularnih oboljenja, tako da ta dobna skupina se drastično pomjera prema mladim kategorijama. Više uopšte nije čudo da imate infarkt miokarda sa 20 godina, 25 godina, što je nekada bila rijetkost. Znači, sa otkrivanjem i otvaranjem ovih centara siguran sam da će se još više tih mladih ljudi otkriti, gdje je efekat liječenja, bilo konzervativnog, interventnog, kardiološkog i hiruškog, je dobar ukoliko se pacijent pojavi u pravo vrijeme i na pravom mjestu. I upravo zbog toga nama bi bilo zadovoljstvo večeras da ukažem na tu saradnju i mogućnost da blagovremeno reagujemo i postignemo najveće moguće efekte kod liječenja. Nažalost, susrećemo se sve više i više sa, da bih rekao, vrlo teškim pacijentima, skupinom ljudi koji su u poznijim godinama, koji nisu imali adekvatan tretman i liječenje, tako da efekti našeg liječenja dolaze, ja bih rekao, po znak pitanja, ali mi uvijek pokušavamo da maksimalno racionaliziramo, maksimalno pripremimo pacijente, napravimo ono što će, ja bih rekao, pomoći pacijentu i tu, ja bih rekao, uz jedan kvalitetan timski rad polučili smo dobre rezultate. Pričat ćemo o njima u nastavku. Evo da čujemo prvi telefon za večeras. Dobroveče. Dobroveče. Čujemo li se? Dobroveče. Da samo provjerimo da li se čujemo. Šta kažu kolege? Pokušajte nas ponovo dobiti. Dakle, 232-805 je otvoren za vaše pozive. Pozivni za Banja Luku je 051. Pa evo, poštovani gledalci, iskoristite zaista priliku i postavite pitanje našim večerašnjim gostima, jer govorimo o jednoj temi koja koliko god da je ozbiljna, toliko rekao bih da svaki dobar savjet zlata vrijedi. Evo, profesore Mujanoviću, pošto zaista, kažem i kolega da imamo već i nekih poziva, ali da ne bismo svaki trenutak prekidali naš razgovor, čuli ste šta je vaš kolega rekao, vas želim pitati, sad smo, evo, kad ste došli, ja kažem da možda malo pričamo i o visokom pritisku, naprosto željeli to ili ne.
dosta pacijenata, odnosno ljudi, ima problema s tim. Pa vi kažete, hajde možda da malo pričamo u nekom drugom pravcu o tim rizikofaktorima. Da možda budem konkretni. Dakle, koji su to rizikofaktori koji pospješuju nastanak i razvoj kardiovaskularnih bolesti? Pa mora se reći da su kardiovaskularna oboljenja multifaktorijalna. Ne možete identificirati samo jedan faktor i reći on je odgovoran za nastanak tog oboljenja. Počevši od nezaobilazne genetike koja je neki neraskidiv pratioc ovih oboljenja, može se reći da su neke životne navike, prije svega ishrana, zatim pušenje, nedovoljne aktivnosti, a normalno i stres su samo neki od faktora koji su uzročnici i koji predisponiraju za nastanak tih kardiovaskularnih oboljenja. Nažalost, ako ostavimo tu genetiku na stranu, jer od nje se više ili manje ne može pobjeći, na ove sve druge stvari se mora i može utjecati i mislim sa korekcijom tih svih koji sam upravo nabrojao se incidenca kardiovaskularnih oboljenja tekako može smanjiti. Upravo zbog toga, kao profesor Kabil rekao, treba prije svega staviti težište na prevenciju i taj neki inicijalni tretman ovih stanja, a mi smo u tom nekako, u svom tom lancu, možda i na zadnjem mjestu kao oni koji tretiraju posljedice tih kardiovaskularnih oboljenja, jer smo mi hirurzi, osobe koji tretiraju, već podmakli stadijum tih oboljenja. Pričat ćemo o tome u nastavku, imam mnogo pitanja za vas, pripremio sam ih, jel? Ali ćemo dati primat našim gledalcima, neki iskoriste večeras priliku, nekom postoje pitanje. Dobroveče. Dobroveče. Da li se čujemo? Šta kažu kolege? Da vas pozdravim još jednom. Dobroveče. Dobroveče. Samo ću zamoliti kolege da ne malo pojačaju ton u studiju da čujemo vaše pitanje. Da li se čujemo, gospodine? Dobroveče. Dobroveče. Sad vas odlično čujemo. Izvinjavam se. Prije neki dan sam imao oštar bol u prsima. I lijevo rame bolilo je do 20 dana. 20 minuta me bolila lijeva strana ramena. I imao sam lijeva strana isto sva kao da je gorila i oče i kapci kao pritisak da sam imao. I šta bi to moglo biti? Hvala vam lijepo na vašem pozivu i na vašem pitanju. Da, najprije, htio sam prsima, sam osjetio. 20 minuta bol, baš jak bol. Hvala vam lijepo na vašem pozivu. Evo, ko želi odgovoriti? Mogu odgovoriti. Pa mi smo shvatili ovu emisiju kao jedan interaktivan razgovor sa pacijentima, s ljudima koji imaju svakodnevne tegobe. Evo jedan tipičan primjer pacijenta koji ima bol u prsima ili u lijevoj strani, koji uvijek mora se shvatiti ozbiljno. Ne smije se podcijeniti taj bol i u tom slučaju, pogotovo ako se ponavlja taj bol, potrebno odmah javiti se ljekaru kako bi se radile određene dijagnostičke procedure. Ono što je najvažnije, treba raditi neinvazivnu dijagnostiku, dijagnostiku uz pomoć koje se može taj bol ponovo provocirati i otkriti stepen oštećenja krvnih sudova srca. Najvažnije je u ovom slučaju isključiti anginoznu bol, znači bol koja je posljedica suženja krvnih sudova srca i koja može prouzrokovati katastrofalne posljedice, infarkciju srčanog mišića većeg ili manjeg stepena. Tako da bi uvaženom pacijentu preporučio da se čim prije javi u nadležnu ustanovu kod svog ljekara koji će kroz određeni protokol, a to manje više svi znamo koji je protokol, uraditi određene procedure koji će doći do, ja bih rekao, jedne radne dijagnoze koja se mora odbiti ili potvrditi. Slušamo dalje pitanja. Dobroveče. Dobroveče. U programu ste. Halo. Dobroveče. Dobroveče. Da postavim doktoru Kabulu pitanje. Moj je muž imao infarkt i kako bi mi došli do doktora Kabala, zato što je ta neka vena koja se ne ugrađuje ni stent, ni bypass, ni ništa. On pije lijekove, ali povremeno dobije bol. Mi bi došli kod vas u Tuzlu rado, ali bi došli lično da možemo vas dobiti, da vi budete, da ga pregledate ili tako nešto. Hvala vam lijepo, gospođo, na vašem pozivu i na vašem pitanju. Ostanite do kraja sa nama. Večera smo pripremili zaista mnogo toga. Doktore Kabil.
Evo, hvala na pozivu. U svakom slučaju nije to problem doći. Obično se nekada glorificiraju neke institucije, pa se kaže teško je doći do doktora. Mi imamo jednu prijemnu službu koja je jako dobro organizirana i koja je 24 sata dostupna i koja respektuje želju pacijenta kojeg doktora izabere u našem centru, pošto smo privatni centar. Mi apsolutno smo na dispoziciju pacijenta jer živimo i radimo sa pacijentima. To je, ja bih rekao, naš svakodnevni posao. Znači, najbolje bi bilo da nazovete našu prijemnu službu, to je 035 309 108, koja ili na 035 309 140, odnosno 170, to su brojevi koji su uvijek dostupni, pogotovo u jutarnjim satima, kada uvijek možete dogovoriti termin ljekara koga želite, uključujući mene. Naravno, ako nazovete recimo u ponedjeljak i već ako su ljekari na dispoziciji, ako nisu u salama ili ako nisu u nekom putu, već u narednih par dana se može dogovoriti takav pregled. Prvo, ja bih rekao, obični pregled, nakon toga idemo u dublju analizu ukoliko otkrijemo da postoji neki supstrat koji zaista ugrožava zdravlje pacijenta. Samo da gospođa, ako nije možda čula, 035 309 108 i 309 140. 140 ili 170, to su brojevi, ili broj, znači ili 309 123, to su brojevi koji se mogu naći na internetu, mogu se svugdje naći, ali evo, to su dva i na reklamama, ali to su brojevi koji su dostupni, koji uvijek mogu da ispune želju našim pacijentima odakle oni bili. Slušamo dalje pitanje. Dobro večer. Dobro vam večer. Dobro večer. Ništa, isključi. Mater, ti jebem u usta. Halo. Ti jebem mat. Halo. Niste bili strpljivi. 051-2328-05 je otvoren za vaše pozive, pa evo, slobodno nas pozovite i slušamo dalje vaše pitanja. Mi ćemo nastaviti naš razgovor dalje. Čini mi se da je jedan od prethodnih gledalaca rekao da je imao problema, odnosno bol u predjelu srca. Ja sam pripremio jednu večeras ilustraciju, malo da našim gledalcima prikažemo građu tog mišića. Vas će, evo, doktor Mojanović, zamoliti da nas malo upoznate sa upravo, ne bih rekao njegovom građom, to nama običnim lajcima nešto mnogo ne znači, ali upravo zbog čega se ogleda... Vezom između bola i... Upravo to, odnosno zbog čega je uloga srca toliko bitna. Mislim, možda je malo banalno pitanje, ali naprosto čini mi se da evo možda sve one ljude koji imaju problema sa srcem i kad pročitaju tu dijagnozu ne znaju zapravo šta imaju, odnosno s kojim dijelom srca imaju problem. Možemo, kolega, da vidimo ilustraciju srce? Građa srca, pardon. Jel možemo samo da vidimo? Ilustracija građa srca, tako sam je nazvao. Večeras je mnogo materijala pripremljeno, tako da vas to ne zbuni, kolege. Evo, doktor Mojanović, dakle, možete nas malo upoznati, dakle, sa samom građom ovog mišića. Otprilike negdje, znači, na ovom klipu vidimo normalni izgled ljudskog srca i upravo njegovu, znači, lokalizaciju gdje je to, znači, dominantno iza grudne kosti i nešto više prema lijevoj strani. Srce, kao što već vidite, podijeljeno po bojama, znači na crvenu i na plavu stranu. Lijeva je ta ili crvena strana srca je dio srca koji pumpa tu oksigeniranu krv u krvotok, dok je desna strana srca ili takozvana venska strana srca, to je ona koja prima krv sa periferije, znači tu redukovanu krv. Kao što smo već malo prije čuli, znači ovaj pacijent se žali na bol koja je lokalizirana negdje, znači u sredini grudnog koša, koja je po toj nekoj diferencijalnoj dijagnozi, znači prilično široka. Međutim, u najvećem broju slučaja upravo je oslikava, znači, neke probleme koji se, znači, dešavaju na srcu. Ovo što sad trenutno vidimo je u stvari sam način kako srce pumpa tu, znači, krv unutar, znači, same cirkulacije i na desnu stranu vidite kako u stvari ta krv koja iz tog plućnog sistema, znači, dolazi ponovo, znači, u srce i kako ona u stvari se vraća ponovo u krvotok. Mogu li jednu stvar da vas pitam, evo, dakle, kad ste pomenuli upravo srce kuca, jel? Da li se dešava da nekada, odnosno da li je to pod navodnim znacima normalno, uobičajeno, nazovite kako god, da srce preskoči? Pa to su aritmije. Aritmije koje su polimorfne i koje su po svojoj i dijagnostici, znači terapiji, znači prilično široko polje, znači u kardiologiji.
postoji neka, recimo, ako se tako može nazvati, benigna stanja koja se kod pacijenata koji se to često dešava, koji ne zahtijevaju neki tretman, za razliku od stvari koje mogu biti znači, vrlo potencijalno, znači vrlo opasni, počevši recimo od manje ozbiljnih stvari kao što je recimo atrialna fibrilacija kao jedan od najčešćih stanja poremećenog srčanog ritma koja zahtijeva i tretman i zahtijeva i dugotrajnu znači, antikoagulaciju samih pacijenata do stanja koji mogu biti znači, vrlo problematična i vrlo letalna kao što je recimo ventrikularna fibrilacija, stanje koje će vrlo brzo dovesti do smrti pacijenta ako se nešto pod hitom znači, ne uradi. Ja ne znam koliko vaš klip traje i ono čemu bi... Evo, ovo je upravo ono o čemu ste vi rekli. Znači, način kako se ti srčani impulsi sprovode kroz samo srce. Od jednog čvora se šire impulsi po srcu i to je u stvari način kako to srce znači, sinhrono radi. Znači, radi njegova desna i lijeva polovina sinhrono i na taj način znači, obezbeđuje normalno funkcionisanje, znači, cirkulaciju čitavog organizma. Možda na ovom klipu nedostaju stvari koje bi donekle mogli objasniti simptomatologa ovog vašeg pacijenta. Znači, najveći broj srčanih tegoba se povezuje upravo sa aterosklerozom, znači promjena koje se dešavaju na krvnim sudovima, koji su najčešće generalizovane, znači zahvataju čitav organizam i ono što je u stvari po pravilu se prva simptomatologija javlja kad se te promjene dešavaju na krvnim sudovima srca, to je takozvana koronarna ili isemijska bolest srca. Nažalost, u ovom klipu nemamo neki šematski prikaz te cirkulacije samog srca. To je ovo što je prethodna pacijentica, vaš slušalac pitao, gledalac pitao da ima začepljenu, ako sam dobro čuo, začepljenu jednu venu. To je u stvari jedna arterija srca i simptomatologija nastaje u stvari jer dolazi do jedne disproporcije između potreba samog srčanog mišića, znači za metabolitima i za kiseonikom i mogućnosti tog krvotoka samog srčanog kod kojih su te arterije znači, značajno sužene ili nekad čak i začepljene, da dobavi tu dovoljnu količinu krvi da snabdije taj mišić. I onda dolazi do pojave te simptomatologije koja je vrlo slična ovom što je vaš prvi gledalac danas večeras rekao da je to bol koja se javlja negdje u sredini, znači iza grudne kosti koja se širi prema lijevoj strani. To je... Pričat ćemo o tome u nastavku. Kad ste vi pomenuli upravo tu arteriosklerozu, o njoj ćemo pričati u nastavku. Dajmo prednost našim gledalcima, njihova ćemo pitanja slušati, pa ćemo tako i otprilike naš razgovor formirati. Dobroveče. Dobroveče. Dobroveče još jednom, da li se čujemo? Ne čujemo se, dakle, ponovo nas pozovite, ne znam da li je to neki problem. Samo vas molim da prije nego što se javite, stišate vaš televizor i da nas slušate u slušalicu, a ne preko TV-a. Dakle, možemo li kolege nastaviti? Dobroveče. Ne čujete nas, ponovo nas pozovite. 232-805 je otvoren za vaše pozive. Doktor Mujanović, arterioskleroza je otprilike jedno od, rekao bih, pojava koje vama, ljekarima, zaista mnogo glavobolje zadaje. Kako nastaje arterioskleroza? Evo, možete se i vi, doktore Kabil, uključiti. Da li je ono otprilike istina ili zabluda da ukoliko tokom života jedemo manje masnu hranu, manje kaloričnu hranu, manje masno mlijeko i mliječne proizvode, smanjimo na neki način rizik od pojave te arterioskleroze, odnosno odlažemo? Da, u svakom slučaju to je sve ono što smo do sada rekli, znači o incidenciji kardiovaskularnih oboljenja i koji tu faktori dovode tih oboljenja se može prenijeti na aterosklerozu. Apsolutno iste stvari, znači osim genetike koju sam već spomenuo i sve ono što sam rekao poslije toga su sve faktori koji potpomažu razvoj ateroskleroze. Istina je, to nije zabluda da konzumiranjem manje masnih stvari koji imaju manje začinjenih kiselina da će se smanjiti nastanak znači ateroskleroze, za koji se mora reći da je jedan degenerativan, znači neizbježan proces. Znači to je proces koji se dešava sa godinama. Da li će kod nekih osoba biti više ili manje izražen, zavisi, osim te već nezaobilazne genetike, zavisi i od tih nekih životnih navika. Normalno da osobe koje prije svega pazi na ishranu, osobe koje pazi na stvari koje ste vi već spomenuli, da jedu manje masne hrane, da će imati manju incidencu tog oboljenja, ali vrlo važno i neke druge stvari koje su dosta poznate, o kojima se dosta priča, znači prije svega neke životne aktivnosti, znači da je svakodnevna neka tjelesna aktivnost, znači vrlo važna.
zatim izbjegavanje pušenja za koji svi znamo koliko je štetno i koliko je odgovorno, znači, za nastanak ovih oboljenja. A također treba i pomenuti, znači, nezaobilazna stvar koje mi, nažalost, ne možemo odvojiti u našoj svakodnevnici, prije svega stres, koji, nažalost, uvijek tu, koji osobe, znači, individualno različito, znači, podnose i za koji se pokazalo također da je izuzetno, znači, važan za nastanak ovih ateroskleroze i kardiovaskularnih oboljenja, znači, u cijelini. Kažem, sa nekim, upravo zbog toga mi, iako smo, kažemo, neki zadnji u tom lancu, tretmanu kardiovaskularnog oboljenja, još potenciramo upravo tu prevenciju koja je po nama daleko najvažnija, jer smanjiti broj ljudi koji su izloženi tim stvarima, ljudima koji su svjesni u tom oboljenju je itekako važno. Vi ste nešto želi, doktore, da... Samo da kažem i da istaknem, a što je jako bitno za vaše gledalce i naše potencijalne pacijente, da ateroskleroza je jedan dinamičan proces koji vrlo rano kreće sa starenjem, sa promjenama u hemizmu krvi, sa godinama, dolazi do promjena endotelu krvnih sudova. I logično je da sve te promjene su različite od osobe do osobe, njihovog, ja bih rekao, genetskog koda, ali isto tako i običaja, načina življenja, ishrane, što je već moj kolega malo čas istakao. Ono što je jako bitno, bitna je lokacija aterosklerotičkog procesa. Nije vam isto da li vam je ta lokacija negdje na nekim krucijalnim krvnim sudovima, njihovim vraćama obično, ili na nekom drugom mjestu, pa i simptomatologija ovisi od toga. I upravo zbog toga detekcija i razmišljanja o tom procesu mora da počne, ja bih rekao, u neko normalno vrijeme, već od 35. godine, u zavisnosti još od posla koje obavljate, oko stresa, na koje je pun dinamike i svega drugog, koji nije praćen nekim redovnim životom, vi morate imati redovne kontrole koji, zahvaljujući sa sofisticiranim aparatom, ultrazvukom, vrlo lako mogu da se otkriju, da se detektiraju. I u tom smislu vi morate o tome razmišljati. Postoje nas jako potentni i kvalitetni lijekovi koji taj proces mogu smanjiti uz jedan higijensko-dijetetski režim i, kažemo, kvalitetan način življenja ili promjene navika. Ja bih rekao, promjene navika su jako bitne, mogu smanjiti napredovanje ateroskleroze. Danas postoje obsesija u svijetu da je aktivnost, fizička aktivnost presudna. Ne samo da smanjuje aterosklerozu, smanjuje i poboljšava hemizam krvi, smanjuje metabolički sindrom, dijabetes i sve ostale nuspojave koji tim metabolički sindromom izazivaju. I u tom smislu mi moramo govoriti o aktivnom ili proaktivnom životu, šetnju, hodanju. To su stvari na koje su postale obsesija, pogotovo u zapadnom svijetu, jer kažu da vi morate dnevno najmanje 35 do 40 minuta aktivno hodati, usiljeno hodati kako biste na neki način svoj tonus cijelog organizma držali u optimalnom stanju. I naš je zadatak da o tome aktivno pričamo. Bosna i Hercegovina je prebogata prelijepim prostorima, prirodom, relativno čista zemlja, možda neuređena, ali izuzetno čista, ima vode, rijeke, brda, šume. I vi ne morate ići na Alpe. Alpe su svugdje ovdje oko vas. Evo idete do Banja Luke, svako brdo je prelijepo. Znači vi morate svoj način razmišljanja promijeniti i to, ja bih rekao, ključno i za prevenciju ateroskleroze, odnosno ovih oboljenja o kojima ćemo večeras pričati. Pričat ćemo o njima u nastavku. Slušat ćemo još jedno pitanje pa ćemo nastaviti s našim razgovorom. Dobro večer. Vi sad niste bili strpljivi, dakle 232-805, slobodno nas pozovite, 051 je pozivni za Banja Luku. Večeras ćemo, poštovani gledalci, podsjećam vas, produžiti trajanje ove emisije i primamo vaše pozive tokom njenog trajanja, tako da slobodno nas pozovite. Dobro večer. Dobro večer. Da li se čujemo? Dobro večer. Vjerovatno neki, da li tehnički problem ili šta već, mi vas čujemo, vi nas čujete. Dobro večer. Dobro večer, da li se čujemo? Ne. Dakle, evo, napravit ćemo jednu malu pauzu, zamolit ću kolege da puste jedan blok reklama, da se možda i mi malo ovdje odmorimo i da nastavimo poslije toga s našim razgovorom. Stomatološka ordinacija Dr. Stajčić.
Nudimo vam oralno-hiruške intervencije, implantaciju, izbiljivanje zuba, preventivne zahvate, kontrolu i održavanje saniranih zuba, rad sa visokoestetskim materijalima, izradu proteza, kao i postavljanje zubnog nakita. Rakovačkih rudara 12, naselje Žute zgrade, Hotel Fortuna, drugi sprat, Banja Luka. 051 358 683. Dr. Stajčić, najbolji prijatelj vašeg zdravog osmijeha. U službi vašeg zdravlja. Centar za srce BiH. Banja Luka College obezbjeđuje sticanje najviših akademskih znanja i razvijanje vještina potrebnih za rad i donošenje najboljih odluka. Studenti Banja Luka College-a se spremaju za rješavanje problema koji ih očekuju u realnom poslovnom svijetu i na tržištu rada. Razvijanje poslovne kulture, komunikacije i odnosa sa javnošću, ali i sticanje vrijednosnih i moralnih sudova prema okolini, društvu, nauci, struci i profesiji, cilj je ove visokoškolske akademske ustanove, Banja Luka College. Zdravstvena ustanova Centar za srce BiH Tuzla otvorio je Centar za liječenje hroničnih rana. Liječenje se vrši najsavremenijim metodama u saradnji sa Njemačkom akademijom za rane. U službi vašeg zdravlja, Centar za srce BiH Tuzla. Izbor studija je prva velika dilema i odluka na ulasku u akademski svijet. Postoji najmanje 10 razloga zbog kojih ćete sigurno izabrati Banja Luka College. Banja Luka College. 10 razloga za čistu desetku. Banja Luka College. Nastavljamo s našim razgovorom. Dakle, u ovoj pauzi konstatovali smo da je neki vjerovatno manji tehnički problem. Ponovit ću priču što su me kolege zamolile. Kad se javljate nama u emisiju, slušajte nas u slušalicu, ne preko televizora. I apelujem da budete malo strpljivi, jer večerašnja priča je zaista korisna i ne volim da prekidam naše sagovornike dok govore zaista o ovim veoma bitnim i osjetljivim stvarima. 232-805 je otvoren, poštovani gledalci, za vaše pozive. 051 je pozivni za Banja Luku i da vidimo da li sad imamo sreće sa sljedećim pozivom. Dobro veče. Mada sad on pričaju. Dobro veče. Spojio je se program. Halo? Dobro veče. Halo? Čujemo vas. Čujemo vas. Halo, dobro veče. Još jednom dobro veče. Halo, dobro veče. U programu sam, jel? Jeste. Zovem iz Banja Luke, jel me čujete? Odlično. Da, evo ovako, htjela sam da upitam za supruga koji je imao problem sa srcem u gradnju stenta. Ugradnja stenta je bila u Banja Luci na klinici prije 2 godine, pa tako imao je poslije toga neke probleme, pa je sanirao sa nekim lijekovima i sad ponovo ima teret u grudnom košu kod malog napora, na primjer u stepenice ili kod nošenja tereta ili nekog manjeg, pa me interesuje sad šta je to sad posrijedi, pošto se dobro osjeća ove 2 godine. Hvala vam lijepo, gospođe, na vašem pozivu i na vašem pitanju. Hoćete vi, profesore? Pa evo, mogu kratko odgovoriti. Pazite, stent je jedna specijalna mrežica koja se ugrađuje u krvne sudove, jer obično on predstavlja strano tijelo i organizam reaguje na način na koji reaguje. Stenoza, odnosno suženje ponovno stenta se može desiti nekada, može se desiti vrlo brzo, može se desiti nakon nekoliko godina. Da bi se to preveniralo, uzimaju se određeni lijekovi koji sprečavaju agregaciju trombocita i stvaranje, ja bih rekao, naknadnih suženja. Međutim, pošto taj proces je dinamičan i stalno se dešava, uvijek postoji mogućnost da dođe do ozbiljnog suženja i ova simptomatologija koja je vaš gledatelj rekao, očito indicira da se radi o određenim promjenama mjestu tog suženja, pa u tom smislu najpametnije bi bilo da se javi nadležnom kardiologu, odnosno ljekaru koji će uraditi prvo neinvazivnu dijagnostiku, a nakon toga možda indicirati ponovu koronografiju koja će potvrditi ili odagnati sumnju da se radi o tom ponovnom suženju
tog mjesta. Slušamo još jedno pitanje pa ćemo nastaviti dalje sa emisijom. Dobroveče. Dobroveče. Dobroveče, da li se čujemo? Nije mene uključio. U programu ste. Halo? Čujemo vas. Dobroveče. Još jednom dobroveče. Dobroveče, zovem vas iz Banja Luke. Zovem za suprugu koja je imala infarkt miokarda. Imala je problem, jak bol u desnom ramenu i nakon prijema na kliniku urađeno se 2 stenta. Poslije toga osjećala se dosta dobro, nakon rehabilitacije u testiću i tako dalje. Ona inače ima genetskih problema, znači otac i brat su je preminuli od infarkta. Ona je 71. godište, u zadnjih pola godina prilike često se javljaju boli u tom ramenu, zatim mučnina, tako da vrlo često idemo u hitnu pomoć i onda na kardiologiju, kad urade enzime i EKG bude sve u redu. A ona jedino ima tih problema, jako često boli znači desno rame i tako javljaju se mučnine. Pa bih želio da mi doktori vide da li slučajno nema tu nekih promjena, iako su EKG i ovo sve u redu, pa vas molim lijepo ako može objašnjenje. Hvala najljepše i prijatno. Hvala i vama na pozivu. Doktor Mojanović. To je otprilike simptomatologija koja se može nastaviti za vašeg prirodnog gledalca koji postoji pitanje koje je dosta slično. S tim da vaš zadnji gledalac navodi simptome koji se ne mogu dovesti baš u direktnu vezu sa simptomatologijom od strane, znači koronarnih krvnih žila. Znači bol u desnom ramenu, iako ponekad može biti patognomonično, ne mora značiti te neke mučnine koje mogu biti uzrokovane sa dosta nekih različitih stvari. Ja sam nastavio na profesora Kabla, znači te perkutane intervencije, znači stentovi ili balon dilatacije su vrlo dobre procedure koje rješavaju problematiku suženja koronarnih krvnih žila ili začepljenja koronarnih krvnih žila. Međutim, to je, mora se reći, ja sam to već spomenuo, da je ateroskleroza jedan degenerativan proces koji se, nažalost, nastavlja i ovo liječenje koje je perkutano i simptomatsko liječenje, znači liječenje koje rješava simptome, međutim, nažalost, znači radi se o oboljenju koje je progresivno. Tako da vremenom znači dolazi do suženja na tim stentovima. Normalno su današnji stentovi puno bolji nego što recimo su bili prije 10-20 godina. Oni puno znači, duže traju, praćeni sa određenim lijekovima, produžavaju znači, svoj vijek, dužinu trajanja, tako da se potreba za ponovno nekom intervencijom znači, produžila. Simptomatologiju koju je naveo ovaj vaš gledalac je teško dovesti u baš neku direktnu vezu sa problematikom koju je ta pacijentica imala. Znači to recimo ako je EKG, ako su enzimi znači mirni, ponekad ono što bi ja recimo radio na njihovom mjestu, ja bi možda radio ergometriju, o kojoj ćemo vjerovatno i večeras nešto malo govoriti. Znači, ergometriju vidio kakav je znači, test opterećenja i na osnovu toga se već puno stvari znači, da znači, zaključiti. Ako je on patološki, onda već postoji vjerovatno neki supstrat, on se može razmišljati recimo u ponovljenoj koronarografiji, ponovljenoj proceduri. Ako je ona negativna, vjerovatno sa velikom vjerovatnoćom se može reći da ne postoji, da su ti simptomi strani nekih drugih sistema i da ne postoji potreba znači, za ponovnom dijagnostikom ili nekom produženom ili za nekim tretmanom novim. Samo za pacijenta koji očito ima ove probleme i vrlo često je u hitnoj pomoći, koliko sam shvatio što je govorio profesor Mojanović. Moguće je to neka koincidencija da se radi neko degenerativno oboljenje desnog ramena ili zgloba koji na neki način iritira pacijenticu i zbog straha i, ja bih rekao, psihološkog efekta uvijek je posjećano ono što je bio glavni uzrok njenog oboljenja, to je infarkcija i promjena na koronarnim krvnim žilama. U tom smislu, možda neinvazivna dijagnostika bi najbolje pomogla da jednostavno isključi i da se i te psihološke komponente riješi, jer pazite, radi se o mladoj osobi i jedno ovako stanje je zaista iritirajuće. U tom smislu mislim da bi to trebalo stati ozbiljno, da se jednostavno isključi koronarno oboljenje i da se možda ako se postupi na drugo oboljenje koje nema veze sa koronarnim oboljenjem, riješi sa najobičnijim lijekovima. I u tom smislu ja bih to shvatio ozbiljno da se ta procedura sprovede čim prije. Pričat ćemo o samoj dijagnostici u nastavku, tako sam ja planirao, ali slušat ćemo još jedno pitanje naših gledalca. Dobroveče.
niste bili strpljivi. 232-805 je otvoren za vaše pozive, pa nas slobodno pozovite. Doktore Mujanović, vi ste rekli, dakle, ergometrija, jesam dobro izgovorio, jedna dijagnostička metoda. Zamolit ću kolege, dakle, da nam puste ilustracija i dijagnostika. To smo snimili u Tuzli kad smo posjetili centar. Ono što otprilike negdje sjećam se vaše priče, profesori Kabile, možete zajedno prokomentarisati ove snimke. Akcentovali ste pogotovo na srednju populaciju, ljude koji su radno aktivni, koji su pogotovo, koji se bave nekim stresnim zanimanjima, koji su konstantno izloženi stresu, da urade ovako jednu preventivnu dijagnostiku i vi ste tada rekli bolje i da znaju da im nije ništa nego da se jave prekasno, je li tako? Tačno, da. Ako možemo, kolege, samo da vidimo da znam da imate mnogo posla, ali da vidimo, dakle, sa ovim kadrima da naši gledalci vide kako izgleda jedna ergometrija. Dakle, ja sam nazvao ilustracije dijagnostika. Ovo je prilike kako izgleda jedan prijemni dio, čini mi se, je li tako, u centru? Ovo je u stvari odjeljenje. Evo, to je ta... To je dijagnostički centar. Znači, ergometrija. Ovdje smo zatekli vašeg kolegu, doktora... Primaris Terzić, šef naše kardiologije, i upravo radi taj test ergometrije, test opterećenja, treadmilli, kako se on sve u svijetu ne zove. Za onih pacijente koji se već susretali sa ovim testom, to se nekad izvodilo na onom biciklu, već dobro poznatom u narodu. Mora se reći da je ova procedura danas puno sofisticiranija. Ona se u stvari bazira na promjenama koji se dešavaju na vašem elektrokardiogramu, znači za vrijeme izloženja samom opterećenju. Mora se reći da je jedna vrlo senzitivna metoda. Ako vam ova ergometrija, kako mi to obično kažemo, negativna, znači nije došlo do nekih patoloških promjena u izgledu vašeg EKG-a kod opterećenja, onda veoma velike su šanse da vi u stvari nemate tu koronarnu bolest ili da je možda u tom nekom stadijumu koji ne zahtijeva tretman. Kao što vidite, vrlo jednostavno izvođenje metode koja traje otprilike negdje do pola sata, uglavnom nekog lakšeg opterećenja koji je u nekoj inicijalnoj fazi se pacijent sa povećanjem brzine, znači samog koračanja. Čini mi se i ugla, je li tako? Jeste, i podizanje samog. Ovo vrlo često vidite upravo ovakve slične sprave, recimo u ovim fitness centrima, nešto. Znači, princip je otprilike isti. Pacijent se izlaže nešto malo većim naporu na kraju, prati se, znači, promjene u EKG-u i onda se prati se nakon zaustavljanja, znači, same mašine kako se njegov EKG i njegov, znači, srčani ritam izgled EKG-a, znači, vraća u tu neku normalu i na osnovu toga postoji određeni softver koji sam puno toga uradi, koji nam sa velikom vjerojatnošću može reći o stanju njegovog koronarnog krvotoka koji u stvari i u samoj toj podlozi te koronarne bolesti koja je daleko najčešća patologija što se tiče kardiovaskularnog oboljenja. Samo vrlo kratko da vas pitam, dakle, da li se ova dijagnostička metoda treba ponavljati periodično? Sve zavisi od simptomatologije. Znači, ako mi u međuvremenu nemate neku simptomatologiju koja bi vas mogla upućivati na ovo, znači ona se ne mora raditi. Međutim, rekao sam već, radi se o jednoj metodi koja je prije svega neinvazivna, što je vrlo bitno za samog pacijenta, metodi koja nije nešto pretjerano zahtjevna, znači svaka osoba normalno se intenzitet opterećenja prilagođava individualno, znači svakoj osobi, normalno nekom ko dođe sa 20 godina, nekom ko dođe sa 70 godina neće moći podnijeti isto opterećenje, međutim to se određuje prema psihofizičkom stanju, znači samog pacijenta i ne postoji potreba ako u međuvremenu, znači nije došlo, znači ako u međuvremenu nemate nikakvih simptoma, nema razloga da ponavljate pretragu. Međutim, ako se to ponavlja, pretraga se radi sve do onog trenutka kada se kaže da je ona pozitivna, znači kada je u stvari se pokazalo da vi imate određene promjene, onda se već ide sljedeći korak, a sljedeći korak je prije svega znači koronografija. Ja bih samo dodao nešto. Jako je bitno kod ovakve procedure iskustvo ljekara koji ispituje stanje srčanog aparata. Naime, limiti su, zavisno od iskustva, do kojih se limita može ići sa opterećenjem da se otkrije bolest. Neko ranije prekine, ljekari koji nemaju baš veliko iskustvo prekinu ranije, tako da se vrlo često ne može ni otkriti bolest. Pravi, ja bih rekao, kardiolozi koji imaju veliko iskustvo, vrlo rijetko promaše dijagnozu ili vrlo rijetko
ja bih rekao, ne otkrio oboljenje već na prvom pregledu. Tako da i to je jedan, ja bih rekao, jako značajan faktor. Bez obzira na sofisticiranost opreme i tehnike, određene stvari koje su iskustvenog karaktera su također jako bitne. Evo da poslušamo pitanje naših gledalaca, pa ćemo polako nastaviti priču. Prećemo i na, naravno, pacijente koji se liječe, odnosno na operativni dio. Dobroveče. Dobroveče. U programu ste. Ja sam iz Banja Luke i htjela bi doktora pitati bilo ko od njih dvojice da odgovori. I jako vjerujem u njih, imam veliko povjerenje, ali u Banja Luci sam bila, imala sam jak bol u predjelu grudnog koša i ozada. I u toku noći sam imala pritisak 270-140 i smještena sam u intenzivnu njegu i imala sam infarkt miokarda. Kasnije mi nisu mogli ništa da urade. Kažu da je jedna od tih vena koja ide do srca začepljena i nema nikakvog rada, ni stentova, ni ništa. Ja se jako loše osjećam, pola godine već je poslije toga. Ne znam, tu je bio profesor Ostojić iz Beograda koji je rekao da ne može se ništa raditi i da mi je rad srca 30% sposobna sam toliko. Da mi vi objasnite zašto se ne može ništa ugraditi, zašto se ne može ni operisati, ništa. Kaže samo na medikamentima, pa koliko izdrži se. Hvala vam lijepo, gospođe, na vašem pozivu i pitanju. Profesore Kardio. Ja ću pokušati da odgovorim, očito da se radi o jednom ozbiljnom stanju kod pacijentice, jer takozvana istisna frakcija, lekcijna frakcija je svega 30%, tako da srce radi sa vrlo ograničenim kapacitetima, a to je posljedica predležanog infarkta miokarda, odnosno zapušenja krvnog suda. Naravno, u detalje ne možemo ući, ne znamo koji je krvni sud u pitanju. Znači, radi se o potpunoj okluziji, vjerovatno postoji neka kolateralna cirkulacija koja na neki način pomaže srcu da ipak dobije ono minimum količine krvi koje je neophodno potrebno za tog pacijenta, ali očito je da kolege u Banja Luci imaju veliko iskustvo u toj oblasti, da ne postoji mogućnost da stenti vjerovatno operativni zahvat, zato što i sam operativni zahvat se ne može izvesti ako nemate targete ili krvne sudove gdje bypass ili premosnica ili kalem, kako narod ga zove, neće dati pravi efekat. Nekada i velika količina krvi koja se preko bypassa dovede na krvni sud koji je sužen ili ispod krvnog suda koji je sužen, ne može da primi svu tu količinu krvi, tako da se može sa operativnim zahvatom izazvati još gore stanje kod pacijenta i istisna frakcija koja recimo 30 može pasti i više i čak i ugroziti život bolesnika. Znači ovdje se radi o potpuno kritičnoj procjeni da medikamentozni tretman uz određene vježbe koje su sigurno kolege iz Banja Luke preporučili pacijentice treba da pokuša da uspostavi neku dodatnu kolateralizaciju cirkulacije u srcu i da na neki način uz određen higijensko-dijetski režim obezbijedi kakav takav pristojan život. Ukoliko može, gospođe, pak želi čisto konsultativno da vas pita, može naravno da vam se odgovori. Pa naravno, to je najmanji problem, ali mislim da je to dosta jasna situacija na osnovu ovoga što je gospođa pisala. Gledateljica pisala. Da vidimo, imamo telefon. Dobroveče. Alo, dobroveče. Ja se izvinjavam, želim da pozdravim doktore. Ja sam malo čas zvao i zahvalim se doktorima na iscrpnim odgovorima vezano za suprugu. Ona ima, znači, iste te ruka je boli kao i kad ima taj infarkt, tako ima osjećaj, bar. Prije 15 dana radila erigometriju i izdržala je sav taj kompletan test opterećenja i nije bilo problema i doktor baš Vulić koji je to pregledao je zadovoljan. Kažem, jedino ta mučnina i ti njezovi boli. Inače, imali smo dosta stresan život, izgubili smo dijete u saobraćajnoj nesreći prije 8 godina, pa tako da je to vjerojatno ostavilo dosta traga. Pa vas eto, želim samo da pokušamo na neki način da definišemo ima li ovo sve skupa stanje veze sa kardijalnim problemima ili nema. Hvala vam najljepše i izvinjavam se. Hvala vam na pozivu. Bez nekog vašeg direktnog pregleda znam da... Pa dobro, bez pregleda, ali na osnovu ovoga što je gospodin rekao, ja sam mišljenja da očito da nije 100% simptomatologija
srčana, odnosno koronarna, moguće da se radi o nekim simptomima koji ne pripadaju srcu, ali i ova ergometrija koja je rađena nedavno u Banja Luci to potvrđuje. Ja bih rekao da je i život koji se desio kod gospođe, gubitak sina, vjerovatno može da utječe na njen psihološki status koji može imati posljedice također i na opšte stanje. Nemojte mi zamjeriti što sam večeras dao našim gledalcima prednost, jer naprosto, eto, rijetko, sumirali smo neke godinu dana je prošlo od vašeg posljednjeg gostovanja, tako da volio bi da iskoristimo ovu priliku i vi, profesor Mojanović, naravno, da odgovorite večeras na što više pitanja naših gledalaca, tako da ću im ja dati prednost. Imamo mi zaista dovoljno vremena i mnogo materijala spremnog, tako da nećemo nešto mimoići. Slušamo još jedno pitanje. Dobro večer. Dobro večer. Pozdravila bih vas u studiju i goste i zamolila bih da mi se odgovori na pitanje. Imala sam infarkt miokarda, tu je bilo i komplikacija, došlo je do kardiogenog šoka. Uglavnom zadnji, to se odigralo u februaru ove godine, na ultrazvuku rađenom prije mjesec dana. Dijagnoza je, stanje je akinezija i parcijalna fibroza bazalne polovine inferiornog zida i akinezija bazalne 1/3 septum, hipertrofija miokarda LK, srednje teškog stepena, koncentričnog tipa i diastolna disfunkcija. Granična širina ushodane aorte MR1+, očuvana globalna sistolna funkcija. Mene se zanima, s obzirom da sam na lijekovima Aspirin Protect 100, ENAC 5 mg jednom dnevno, Dilatrend 6,25, 2 puta dnevno po pola. Okrenula sam se direktno zdravijem načinu života, ishrane, vježbi, šetnje i tako dalje. Nastojala bih se što mogu više riješiti lijekova, pa me zanima da li ću to moći uskoro napraviti u neko vrijeme. Hvala vam lijepo. Gospođo, na vašem detaljnom pitanju rekao bih jel što reći. Pa, ovo stanje koje je gospođa imala, znači ona je imala akutni infarkt miokarda, poslije toga je imala kardiogeni šok, ako se ja dobro pratio njeno izlaganje, je u stvari jedan od najtežih oblika te problematike kod koronarne bolesti. Znači ona je imala okluziju ili začepljenje najvjerojatnije desne koronarne krvne žile. Nakon toga je došlo do akutnog infarkta miokarda i ovo u stvari što se dešava u tim stanjima, da vi u stvari prekidate snabdijevanje krvi određenog segmenta srčanog mišića, u ovom slučaju inferiorni, ako sam ja dobro čuo, znači bazalni, i što dovodi do toga da taj dio srca, prije svega zavisi od dužine koliko je taj proces trajao, dovodi znači, do njegove isemije ili nedovoljnog snabdijevanja krvi koji je kod nje doveo do fibrozi. Znači taj dio srčanog mišića znači, više nije funkcionalan. On nema funkciju koju on trebao da ima, znači prije svega znači, njegovu kontraktivnu sposobnost. Dobra stvar kod gospođe je prije svega da, ako sam ja dobro čuo, da ona ima globalno očuvanu znači, kinetiku srca, što znači vjerovatno da ima dobru ejekcijnu frakciju ili snagu tog znači, lijevog ventrikula. Ono što nju najviše zanima je da li će sa tim nekim načinom života, sa nekim zdravim navikama uspjeti smanjiti te lijekove. Pa to se sa sigurnošću neće moći reći prije svega zbog ozbiljnosti problema koje ona imala. Vrlo vjerojatno da će ona čitav život morati uzimati određenu skupinu lijekova koja će prije svega prevenirati stanju koje je ona ušla i tu ozbiljnost problema koje je ona išla. Međutim, kažem, postoji pored svega što je bilo u stanju kardiogenog šoka koji je izuzetno opasno stanje sa vrlo visokom smrtnošću, da je ona iz toga izašla sa relativno dobrim nalazom, znači ultrazvuka, ovo što nam je pacijentica pročitala i stanje, vjerovatno za njenog zadnjeg ultrazvuka koji govori o jednoj dosta dobroj kinetici samog srca uz jednu minornu insuficijenciju aortne valule. Tako da je prije svega pohvalno i vrlo dobro to što ona se okrenula nekim zdravim životnim navikama, a ta mala doza lijekova koje ona uzima, ja mislim, vrlo vjerojatno da će oni perzistirati, međutim, to ne bi trebalo na duge staze da bude neki veliki problem znači, za samu pacijenticu. Profesor Ricardo? Nisam čuo od naše pacijentice da li je rađena koronografija
Nisam to čuo. Ja vjerujem da je to jedna od ključnih metoda koja će dati pravu sliku o njenom stanju i vjerovatno zbog opšteg stanja se nije približilo toj metodi, međutim vjerujem da će se tom dodatnom metodom doći do jedne morfološke slike srčanog mišića, odnosno slike vijabilnosti na neki način i stanja na koronarnom sistemu. To je prva sljedeća stvar koju sam ja zaista želio da pogledamo. Pripremio sam, naša kamera je ulazila u operacijnu salu u centru, ali ćete evo objasniti našim gledalcima šta sam taj pregled znači nakon još jednog pitanja. Dobroveče. 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 U programu ste. Alo, dobroveče. Zovem iz Modriče, čujemo se? Odlično. Evo ovako, pozdravljam doktore u studiju i pozdravljam vas. Mladić, 25 godina. Prvu operaciju srca imao je 90. godine, dijagnoza bila tetralogija falot. Nakon toga 2010. je imao drugu operaciju pa su mu ugrađivali kontegru, znači na plućnoj poziciji. I skoro nedavno imao je kontrolu pa je imao znatno povišen pritisak, krvni pritisak 150 sa 95. I zadnja dijagnoza je bila prilog tetralogija falot, implantatio kontegra NO20 na plućnoj poziciji, dilatio verticuli sinteri et v dextri hypertonis nešto oko arterije, nemam pojma šta je. Čisto pitam, kakve su prognoze za dalje, pošto moramo ići negdje na magnetnu rezonansu i sad da li imamo to u Tuzli, ne znam, ovdje oko nas to nema, pa da odemo dalje na kontrolu. Hvala vam lijepo na vašem pozivu i na vašem pitanju. Profesore Mujanović, hoćete vi odgovoriti? Jedno je dosta kompleksno, znači urođenom srčanoj mani. Tetralogija falot je prije svega jedna od najkompleksnijih, najtežih, odmah da bude jasno, najtežiji za tretman. Vjerovatno ono što je nisam baš uspio da pratim sve ovo što je vaš gledalac rekao, dijagnoze, operacije, sve što imamo. Međutim, to je dosta kompleksna operacija, najčešće se radi neka switch operacija, znači zajedno sa, ako ima transpoziciju, ako nema, to nisam, moram priznati, uspio da potpunosti ispratim. Međutim, to su operacije koje se radi na nekih, kao sam već rekao, uređenih srčanih mana koje uvijek su praćene sa određenim promjenama. Vjerovatno, nisam dobro čuo da pacijenti imaju još uvijek vjerovatno povećane plućne pritiske, što je nezaobilazno sa ovim vrstom operacijom, u stvari ovom vrstom srčanih mana. To zbog čega pacijent treba uraditi dodatnu dijagnostiku je vrlo često kod ovakvih pacijenata i nakon ovakve operacije, tako da to ne treba da predstavlja neki problem. A kakva je prognoza? Pa to je problematika koja je dosta kompleksna. Prije svega zavisi od stanja u kakvom je bio samo srce pacijenta prije same operacije. Nažalost, te podatke nismo dobili od samog gledalca, ali ono što prati ovakve pacijente je prije svega jedan doživotno praćenje i doživotne kontrole. Zbog toga ja mislim da je prije svega vrlo bitno da uradi upravo ono o čemu se govori, znači magnetnu rezonanciju ili možda čak da se uradi kontrolni pritisci. Ja ne znam gdje je bila operacija, u kojem centru. Ali evo možda da vam se u krajnjem slučaju nek gospodin se javi ili evo imao sam broj telefona 035 309 108, 309 140 i 309 123, pa ukoliko imate možda pitanja ili možda bi bilo najbolje, ako želi da sazna više detalja, da vam se javi. Pa naravno ipak drugačije, naravno kad vidite ispred sebe sve to na papiru nego ovako sad, ali otprilike dali ste mu neku smjernicu. Nastavit ćemo dalje. Pred pitanje našeg gledalca pomenuli ste koronarografiju. Naš kolega je ušao u operacijnu salu u centru, mi smo prisustvovali jednom izvođenju i zamolit ću kolege da nam puste tu istu ilustraciju i da objasnite nam svima, dakle, kakva je to dijagnostička metoda, hoću li ja pravilno reći, i u kojim slučajima se ona obavlja. Evo, hoćete vi... Evo ja mogu. Znači, ovo je snimak, ovo je jedna od naših angiosala, u kojoj se radi upravo taj dijagnostička procedura. Znači, radi se o koronarografiji ili koronarangijografiji ili kako se sve već ne zove.
Znači, radi se o jednoj proceduri koja se izvodi u lokalnoj anesteziji, znači lokalno se aplicira taj lokalni anestetik, da li tu desnu prepunu ili recimo dosta često se izvodi preko arterija na ruci, arterija radialis, gdje se znači nakon funkcije same arterije uvodi jedan živčani vodič koji znači preko vaše trbušne aorte, grudne aorte ili uzlazne aorte dolazi u stvari do mjesta gdje su u stvari ušća desne i lijeve koronarne arterije. Ovo je trenutak u stvari kada se na ovaj živčani vodič uvodi dilatator. Kao što vidite u ovom trenutku, nakon toga se uvodi taj gajd pomoću koga će se uraditi koronografija. To je u stvari jedan žičani vodič kroz koji će se ubacivati kontrast kroz vašu lijevu ili desnu koronarnu arteriju. Za svo vrijeme normalni pacijent gleda ovo, ne samo ne služi nama, pacijent je normalno. Znači, pošto je to mala količina lokalnog anestetika, vidi se u stvari ovaj trenutak kada je taj takozvani gajd pozicioniran ili kateter pozicioniran na uši lijeve ili desne koronarne arterije. Nakon toga se ubacuje određena količina kontrasta u sistem vaše koronarne cirkulacije. I radi se snimci iz različitih projekcija. Evo, to je upravo taj trenutak gdje se u stvari taj kontrast ispunjava tu vašu koronarnu cirkulaciju. Mi na osnovu analiza slika koje dobijamo i živih slika koje dobijamo za vrijeme izvođenja same procedure, dobijamo u stvari saznanja o stanju njegove koronarne cirkulacije. Vrlo često se za vrijeme same procedure razgovara sa pacijentom, jer pacijent interaktivna procedura, pacijent svo vrijeme gleda znači samo izvođenje tog i vrlo često u stvari imamo jedan razgovor sa pacijentom za vrijeme izvođenja gdje je pacijent, moram priznati da vrlo često je itekako zainteresovan da šta je to i kako je i objašnjava se. Moram priznati da procedura koja, osim znači, te neke svoje invazivnosti, jer se zove invazivna, da prije svega znači, ima izuzetno nisku stopu znači, određenih komplikacija koja se može mjeriti u promilima. Međutim, ono što je važno kod ovakvog tipa koronografije je taj što u dodatku, znači u nastavku na ovu proceduru, znači možete već preći na terapijski dio. Znači, ako ste za vrijeme same koronografije uvidjeli da pacijent ima neko osuženje koje se da tretirati, znači dilatacijom ili stentom, znači u dodatku na ovu proceduru, vi već možete znači, uraditi odmah stentiranje i znači, aplikacijom tog stenta na dio sužene ili okludirane krvne žile i vi već pacijenta apsolutno znači, istretirate, znači završite znači, pitanje njegove i dijagnostike i samog tretmana. Prosječna procedura traje sami koronografije negdje oko 15 do 20 minuta. Ako dodate negdje pola sata stenta, znači pacijent za sat vremena, znači od dijagnostike do tretmana je itekako malo, recimo taj neki vremenski raspad koji se itekako isplati jer vi za sat vremena znači, možete riješiti svoj osnovni problem. U Centru za srce BiH u Tuzli imate zaista striktan taj protokol. Šta prethodi izvođenju ove procedure, a šta nakon nje? Normalno, izvođenje ove procedure prije svega prethodi znači, neinvazivna dijagnostika. Znači taj pacijent koji dolazi kod nas znači, od jednog bazičnog pregleda, znači samog kardiologa, uzimanje osnovnih laboratorijskih nalaza, ultrazvuka srca koji je neraskidiv u dijagnosticiranju same koronarne bolesti, pa tek znači, onda tog testa opterećenja, kad se svi ti pokazatelji znači, pokažu da postoji osnovna sumnja znači, da se radi o koronarnoj bolesti, onda se tek pacijent znači, izlaže ovoj metodi znači, koronografije. Normalno da bez nekog dobrog razloga se neće ići na koronografiju, iako podcrtavam da je to sama dijagnostička procedura koja prije svega kratko traje, znači ona ima i malu invazivnost, male stope komplikacije, ima prednost da se može istretirati pacijent znači, u vrijeme istog akta, što je vrlo važno i mi u stvari se trudimo da to upravo tako i bude, znači da pacijenta ne izlažemo ponovo znači, dolasku, znači ponovom koronografiji, nego da se to sve završi u jednom aktu, što je pacijenti znači, kako prepoznaju kao dobru stvar. Ja sam nastojao da večeras, kad smo dogovarali ovu emisiju, vi ste rekli to je tako široka oblast da naprosto, sad kad bismo je samo tematizovali, svaka tema, jel svaka bolest ili stanje na srcu i na kompletnom sistemu zaslužuje pažnju. Nastojao sam da večeras imamo neki tok otprilike uvod, jeli? Tu smo govorili o samoj građi srca, samog sistema, o nekim najčešćim stanjima, vi ste nas, profesore Kabilu, s tim upoznali.
Govorili smo sad o dijagnostici, u nastavku ćemo govoriti o samim operativnim zahvatima, po čemu ste vi jedinstveni kao takvi na ovim našim područjima, ali opet kažem dajmo našim gledalcima priliku da vam postave pitanje. Dobroveče. Dobroveče. Alo? Dobroveče, u programu ste. Dobroveče. Ovako, ja sam isto radio tako ovu koronografiju. Čujete me? Čujemo vas odlično. Jer sam imao bolove ogromne u grudima i u lijevoj ruci i radili su mi doktori i EKG i ultrazvuk i sve, međutim ništa nisu mogli da otkriju. Od 2007. pijem lijekove, pio sam prvo NAPH i Nebilet, međutim taj lijek nije na listi, pošto je skup, onda su mi dali Presolol. Sada trenutno pijem NAPH 10-25, ono znate, i Presolol. Međutim, dešava se da imam ponovo bolove u grudima i jedno večer me je zabolilo toliko da nisam mogao da izdržim. Iz Prijedora su me prebacili za Banja Luku. I noćio sam na intenzivnoj njezi, ujutro je doktor Lončar došao i rekao je odmah da se mora da uradi koronografija. Enzimi i to, vadili su mi krv i to, sve je bilo u redu. Pritisak je bio negdje 200 sa 130. I kada su uradili koronografiju, doktor je rekao, pa ti čovječe imaš dječje srce, ja ne znam više stvarno šta je tebi. Pa bi želio sam konstataciju doktora da mi odgovoreš šta može da bude kod mene, jer redovno uzimam terapiju i sad od kad sam uradio tu koronografiju, ne sad, ima već 4 mjeseca, ne dešava se to i nemam povišen pritisak, normalan je, ali redovno uzimam terapiju. Zovete nas iz Prijedora, ako sam dobro shvatili. Hvala i prijatno. Hvala vam u svakom slučaju na pozivu, profesore Kabil. Ja bih možda se komentarisao to na način da je indikativno da ipak ima određene hipertenzivne krize i terapija koju prima je očito usmjerena u tom pravcu da mu reguliše krvni pritisak koji je mogao biti okidač za svu ovu simptomatologiju. On je u jednom trenutku rekao da ima jako visok krvni pritisak, što direktno ili direktno utiče na svu ovu simptomatologiju koja se pojavila. Nije imao pozitivne enzime, što najvažnije nalaz koronografije je bio uredan, možda neki spastični sindrom koji je bio prisutan i mogao da uzrokuju ovu svu simptomatologiju, pogotovo što je u zadnje 4 mjeseca nakon ove terapije koje je pomenuo, nema više tih problema, očito da je taj možda okidač riješio kroz sa ovom terapijom. Ja se nadam da više ne bi trebalo imati tih problema. Mi ćemo evo sad, kažu kolege da ipak nećemo nastaviti s pričom, opet kažem nemojte zamjeriti, mnogo je večeras gledalaca, veliki je interes i evo nadam se da ćete uspjeti odgovoriti na sva pitanja. Dobroveče. Alo. Dobroveče. Alo. Dobroveče. Dobroveče, ja bih trebao da pitam samo vašu gospodu u studiju, uvaženu gospodu. Ja sam radio stent i 2 balona dilatacije 2007. godine. Pa sve do sada nemam nikakvih problema jer 10 km ja napravim pješke, a pridržavam se terapije. Smanjena mi je terapija, 2 puta se ide u Banja Vrućica, Teslić, onaj ko može otići, ja stvarno poželim svakom da ode, ako ništa, bar da ode godišnje jednom. A treba slušati uputstvo ljekara i onda neće imati problema sa srcem. To ja govorim iz svoga iskustva. Prijatno i hvala. Nemate. Ovo više kao komentar. Da, otprilike, evo, lijepo je to čuti. Ja bih rekao da ovo je jedan tipičan pozitivan primjer nakon interventne kardiološke procedure koji je pacijent je odlično reagovao uz jedan higijensko-dijetetski režim, uz banjsko liječenje koje očito ima efekta, pokazao je odličan rezultat. Mi inače i u Centru za srce imamo odličnu saradnju sa banjskim lječilištem Kardijal, bivši Kardijal Banja Vrućica, i svim pacijentima nakon pogotovo ekstenzivni ili veliki operativni zahvat preporučujemo tretman u toj banji. I naišli smo na jedan pozitivan odgovor pacijenata.
to dođe, kako bih rekao, osim sve dijagnostike koje se tamo sprovede, relaksantno i na taj način pacijenti se osjećaju mnogo bolje nakon sprovedene terapije. Mi večeras pričamo, vi ste dobro to rekli, na jedan interaktivan način sa našim gledaocima, odgovarate im na brojna pitanja i zaista mi je u jednu ruku i zaista drago da je voliki interes, zato što ljudi naprosto vode računa o svom zdravlju i prepoznali su značaj svih ovih stanja o kojima ste vi govorili, odnosno o njihovim komplikacijama koji se u određenim slučajima mogu desiti. Međutim, mi kad smo boravili u nekoliko navrata u Tuzli, ja sav materijal koji smo snimali dole čuvam, ima i da kažemo i ona jedna ružna strana, ali opet je, kažem, dobra, zato što vi se suočavate sa nekim od najtežih stanja, to tretirate, operišete i ono što otprilike negdje se stiče utisak je da imate zaista dobre rezultate u tome. Zamolit ću kolege da nam puste ilustracija, operacija, ako možemo da vidimo to. Ne možete pamtiti svaki slučaj ponaosob, to je naravno normalno, ali pitaću vas dakle koji su to recimo neki najkomplikovaniji slučajevi koje vi rješavate, odnosno koji su za vas do sada, da kažemo, bili najveći izazov. Rekli ste da imate toliko slučajeva tokom sedmice da naprosto svaki pacijent priča za sebe, ali evo da kažemo možda, vidjet ćemo sad ove kadrove. Kolega mi priča, pošto mi nismo ulazili, ja nisam ulazio u salu, da radite čak i ove operacije sa ovim zaustavljanjem srca, ali tako preko posebnog aparata, ali i operacija, čini mi se, paralelno ide i na srcu i na nozi. Meni je drago, mislim, moram priznati da mi je drago došli na teren na kojem se mi najbolje osjećamo kada smo došli. Ovo su prizor iz naših operativnih sala. Ovo su operacije takozvanih bajpasa, kako se to u narodu najčešće zove, znači tog aortokoronarnog bajpasiranja, takozvani operacija koji se upravo rade zbog te koronarne bolesti koje već večeras toliko govorimo. Ovo je mašina pluća srca ili mašina za ekstrakorporalnu cirkulaciju koja nama omogućava da te operacije izvodimo na zaustavljenom srcu, koja predstavlja u stvari jedan kardiohiruški standard zadnjih, pa od te neke prve operacije s 54 godine, znači neki zadnjih 60 ili 70 godina. Ovo što ste vi spomenuli je to da tu vrstu operacija izvodimo u stvari na dva načina. Jedan je ovaj koji sam već spomenuo, znači uz pomoć ovog, ja ne znam koje sve snimke vi posjedujete, ovo je upravo ta mašina. Vidite u stvari da je srce apsolutno mirno. To su operacije koje moram priznati da su za nas prije svega tehnički lakše jer se radi na zaustavljenom srcu na strukturama koji su vrlo mali, znači 1 ili 2 mm. A ono po čemu smo mi recimo donekle poznati u regionu su operacije na takozvanom kucajućem srcu. Znači operacije koje se rade bez upotrebe ove mašine pluća srca ili ekstrakorporalne cirkulacije. To jeste u stvari pokazalo da te operacije imaju prije svega određene prednosti. Te prednosti prije svega dosta brži oporavak samog pacijenta, manje su stresne za čitav organizam i to su operacije koje smo mi negdje počeli izvoditi prije otprilike 15 godina, ako se dobro sjećam. Imam vrlo veliku seriju ovih pacijenata i moram priznati da smo postali prilično prepoznatljivi po njima. U dodatku na ove radimo ove operacije i kroz ograničene incizije, takozvane minimalno invazivne operacije, gdje su u stvari operacije ne izvode na klasičnim pristupom, znači kroz grudnu kost pacijenta, nego se ono izvodi sa strane kroz međurebarne prostore, što prije svega, osim manje traume za samog pacijenta, ima prije svega i puno bolji kozmetski efekt po samog pacijenta. Ovo su prizori iz naše intenzivne njege. Ovo je prvi postoperativni dan gdje mi pacijenta mobilišemo neposredno poslije operacije. Prije je bilo uvriježeno mišljenje da u stvari nakon nekih najbenignije operacija, kao što se recimo operacija kilije, slijepog crijeva, nešto da taj pacijent mora protiv negdje sljedeće 3 ili 4 dana apsolutno mirovanju i ostavi po 7 dana u bolnici. Pokazalo se da način kod ovih operacija koje sam već spomenuo na kucajućem srcu, da pacijent se aktivira već prvi postoperativni dan, a nije uopšte rijetka situacija da ti pacijenti idu recimo 5. dan kući, što je veoma pozitivna stvar, kako za pacijenta, tako i normalno i za ustanovu i za društvo u cijelini. Nadovezao se profesor Mojanovića, gledajte, mi već približavamo se 20 godina kako radimo kardiohirurgiju
u Tuzli. Prvo smo radili u javnom sektoru, sad smo u privatni centar. Znači, blizu 20 godina će biti za 2 godine, ili 3 godine. I moram reći da se dinamika i tip operativnih zahvata u zadnjih tih 17-18 godina drastično promijenio. Mi kad smo počinjali da radimo kardiohirurgiju u Tuzli 7. 8. Dominantno su bile koronarne bolesti ili jedna valvula. Stent procedure uopšte nisu zaživile kao što su sada, znači interventna kardiologija nije zaživjela kao što sada. I od nekih, hajde da kažem, 98. 99. 2000. naglo je se razvila interventna kardiologija, stentiranje, rješavanje koronarnog sindroma je postalo predominantno interventno kardiološko i gotovo 80-90% procedura je se rješavala na taj način. Tako da se ta patologija koja je nama dolazila drastično promijenila. Dobijali smo uglavnom teške pacijente, teže pacijente, takozvane kombinirane pacijente, kod koji imate i oboljenje krvnih sudova i valvularnog aparata. Sada se taj balans između agresivnog pristupa interventne kardiologije i kardiohirurgije, jer je prije kardiohirurgija bila dominantna, uravnotežio i sada se susrećemo uglavnom sa pacijentima jako kompleksnim. Nema dana. Mi jednostavno smo presretni kad nađemo samo pacijenta da samo treba jednu valvulu zamijeniti. Obično tu se radi o zamjeni valvule sa korekcijom, bajpasima, znači radi se o mnogo kompleksnim pacijentima. Ali ono što je jako bitno, da dob pacijenata koje operišemo se pomjera već prema 80 godina. Sasvim je sada normalno da vi vidite pacijenta 75, 76 ili 80 godina. Mi smo najstariji pacijent imao 84 godine, radili smo isto taj minimalnu invazivnu proceduru. Šta je tu bitno? Da se i način i percepcija pacijenta prema hirurgiji i kvalitetu života promijenila. Pacijenti sada žele kvalitetan život. Pacijenti ne žele, bez obzira koliko imaju godina, ako su mentalno, ponavljam, mentalno ok, ako su oni mentalno spremni, godine nisu nikakve prepreke za operaciju. Ako je on dementan, onda vam operacija ne može pomoći. Ako je pacijent potpuno mentalno spreman, ima 80 godina, on insistira da ima kvalitetan život. I u tom smislu se ta granica drastično promijenila i to je za kardiohirurgiju kao disciplinu jedan veliki izazov. Tako da mi sada u centru radimo, ja bih rekao, najčešće pacijente više od 70 godina. Mi možemo reći da kad imamo mlade pacijente da je rizik sveden na najmanju moguću mjeru. Međutim, sljedeći problem koji se kod tih pacijenata javlja je činjenica da oni imaju druga oboljenja, najčešće metabolički sindrom. Ja ne znam kad smo vidjeli pacijenta da u svu simptomatologiju nema još povišen šećer, da nema povišene masnoće. Znači, dobijamo mnogo kompleksnije pacijenti gdje je timski rad, timsko tretiranje mnogo zahtjevnije, tako da se slika našeg rješavanja potpuno promijenila i gdje se značaj kardiohirurgije kao discipline ponovo vratio na pravo mjesto. Zbog toga smo večeras naravno da našim gledalcima prezentujemo upravo i sve dobro što se naravno radi kod nas. Imamo pitanje pa ćemo nastaviti i dalje. Dobroveče. Dobroveče. Dobroveče, da li se čujemo? Dobroveče. Alo. Čujemo vas. Alo. Dobroveče. Još jednom dobroveče. Zovem iz Prijedora da pozdravim voditelja. Hvala. I oba doktora. Zovem se Čiča Spasoja. Spasli su mi život 4 godine, zahvaljujući njima živim. Hvala vam. Jel imate neko konkretno pitanje? A bio sam otpisan. Dobro, evo hvala vam. Nemam ništa. Hvala vam lijepo na vašem pozivu, ostanite dalje sa nama. Da se samo nadovežemo na kompleksnost operativnih zahvata, mi smo ponosni da imamo jednu briljantnu seriju akutnih disekcija, znači akutnih ruptura glavne aorte. I profesor Meganović je jedan od vodećih hirurga iz te oblasti. Upravo iz Prijedora imali smo nekoliko pacijenata kojima smo bukvalno spasili život, znači to su akutna urgentna stanja gdje su mortaliteti užasno visoki, gdje saradnja naša sa lokalnim ljekarima, nemojte mi shvatiti kad kaže lokalnim, sa ljekarima u lokalnim bolnicama izuzetno bitno kad prepoznaju to oboljenje i odmah ga pošalju prema našoj instituciji, jer bukvalno radi se o satima. I kad pacijenta dobijete u pravo vrijeme, dok disekcija nije uništila
kompletno tkivo i rezultati su mnogo bolji i kvalitetniji. Sa ponosom možemo reći da smo sigurno vodeća institucija u ovoj regiji kad je u pitanju i to akutno rješavanje disekcija. To je kao jedan dodatak na ono vaše pitanje koliko složene operacije radite. Znači, koncept se potpuno promijenio. Prije 17-18 godina o tome se nije razmišljao, sada je to rutinska operacija i tim mora biti spreman 24 sata. Upravo na sve vrste intervencije. Profesor Mujanović? Ja bih samo nadovezao, pošto pacijent nas je pozdravio. Mi se vrlo dobro sjećamo pacijenta, Čiča Spasuje. Ja zahvaljujem se na pozdravima, vidim da mi njega pozdravim, bio je divan pacijent i nama je drago da je sve to dobro prošlo i mi ćemo se njega uvijek sjećati, kao što se i on nas sjetio čas. To je sigurno, ali to hoću jednu stvar da vas pitam, nisam htio sad, već nešto kasnije, ali evo, nadam se da nam sljedeći gledalac neće zamjeriti, samo ću vrlo kratko da vas pitam. Upravo taj odnos nakon samog tretmana u centru, ja to znam najbolje po zaista velikom broju naših gledalaca, odnosno ovdje mještana ili iz Banja Luke, koji prilaze i koji kažu da su upravo s tim zadovoljni, jer se naprosto formira, kako sam ja shvatio, jedan zaista lijep odnos između, ne samo rekao bih ljekara i pacijenta, već i ostalog osoblja koji učestvuju u liječenju samog pacijenta. Koliko su, evo da kažemo, upravo taj odnos između samog bolesnika i ljekara, koliko je on bitan? Na čemu vi, recimo, od čega ne odustajete? Ja bih vam rekao, ključna stvar u našem poslu kardiohirurgije, konkretno kardiohirurgije, jer to je dosta mutilantna hirurgija, to je velika hirurgija. Ne želim da umanji vrijednost drugih hirurgija, ali pazite, vi se susrećete i kao ljekar i kao čovjek s jednim fenomenom. Ako vam srce prestane da radi, pacijent je mrtav. Što se može desiti, što se dešava i tokom operativnih zahvata. Znači, vi nemate vremena da i sebe adaptirate na novo nastalu situaciju. Niko ne voli loš rezultat. Nema tog čovjeka na svijetu, onda vi niste normalni, onda imate mentalni problem. Ali ono što je jako bitno, ako čovjek dolazi u centar i provjeri ko ste, kakav ste, ili kakvi ste, da kažem, jako je bitno da steknete to vrhunsko povjerenje i ukažete na povjerenje. Mi imamo uvijek kod težih pacijenata razgovori sa porodicom, ne samo sa pacijentom. Pazite, pacijent hoće da se riješi svoje muke, toliko se napatio da kaže šta god bude, hoće da se riješi. Međutim, vi morate uvijek poći od postavke da je taj čovjek došao u nekim kolicima ili na, ne znam, nija da je došao u pratnji ili u krevetu, nije bitno kako. I onda mi, pod su ljudska bića, uvijek volimo da prije operativnog zahvata, pogotovo kod kompleksnih operativnih zahvata i kombiniranih operacija, da radimo 2-3 operacije na jednom pacijentu, kažem, bukvalno 2 valule ili 3 valule zamijenimo, radimo repair, popravku sa koronarkama, to je sasvim normalno, uvijek, a ljudi imaju preko 70-75 godina, uvijek istaknemo značaj rizika i volimo da podijelimo taj rizik. Mislim da taj način pristupa možda ne prehumano, nego normalno se pokazao izuzetno značajan, jer i mi stičemo dodatno povjerenja od porodice, a isto tako i od pacijenta, što je za ovakav tip posla izuzetno značajno. Jeste vi, doktore Mujanović, nešto željeli da... Pa ja mislim, ja se mogu nadvezati samo na riječ profesora Kabla, da je to, znači, vrlo... Uvijek je lijepo ovako čuti, jel? Vrlo bitno. Mislim, možda je malo nezgodno da mi govorimo kako mi imamo neki dobar odnos, ali mi smo se uvijek trudili da njegujemo taj neki pozitivan odnos, znači, prema pacijentu i da uvijek za pacijenta imamo vremena. I moram priznati da se pokazalo da to ljudi vrlo respektuju i da se, ako ničeg, operacija, tretman je tretman. Međutim, ono što vjerovatno razlikuje od ostalih, prije svega, što ste imali prije uvijek vremena za pacijente i da porazgovarate i prije same intervencije, kako god ona bila, znači posle intervencije. I moram priznati za ovo naše iskustvo je vrlo pozitivno što se ovog tiče. Ali još jednom ponavljam, nije baš najprimjerenije da mi govorimo o tome kakvi smo mi, to vjerovatno pacijenti ti koji treba to da kažu. Ja bih samo nešto rekao. Odnos pacijenta i ljekara je nešto što se gradi, što se dograđuje. Jako je bitno da posvetite određeno vrijeme prije operativnog zahvata sa pacijentom, pa i sa porodicom, da objasnite šta ćete napraviti i kako će ići. I naravno da ukažete na sve moguće rizike. Amerikanci su tu možda bolesno direktni, kažu procenta i takav, hoćete biti u toj kategoriji, ja ne znam. Mislim da takav pristup za našu populaciju koja je mnogo emotivnija, nije ovdje idealan. Ja uvijek pokušavam da u razgovoru sa pacijentom ili sa porodicom ukažem na sve rizike, ali da ukažem i na
na onaj neophodno potrebni optimizam. Jer bez optimizma i vjere prije svega u čovjeka koji će ga operisati, instituciju u kojoj će se to raditi, nema kvalitetnog rezultata. I mislim da smo mi tu kroz jedan malo i staromodan pristup napravili velike pomake. I to je ta reklama koja je jako bitna. Vi možete imati 500 sati emisija, možete imati videoklipove ili sve, možete imati protiv sebe stotine ljudi, ali vjerujte mi, taj odnos je presudan, jer pozitivne informacije ide od pacijenta do pacijenta, od porodice do porodice, bez obzira kakvi rezultati bili. I to je prednost, recimo, jednog ovakvog strogo specijalizovanog centra koji svoju budućnost i gradnju neke dalje budućnosti vidi isključivo vezano za pacijenta i pacijente. Vi meni dođete do budućnosti centra, mi imamo još emisije, naravno pričat ćemo o njoj u nastavku, imamo već pitanje našeg gledalca. Dobroveče. Dobroveče. Halo, dobroveče. Dobroveče i hvala vam što ste bili strpljivi. Dobroveče. Dobroveče. Pozdravljam vas, voditelja i profesore, doktore, pa bi zamolila za jedno pitanje, bit ću vam kratka radi drugih gledalaca. Ja imam tehokardiju srca, ležala sam u KBC kod doktora Učanina, međutim slao me na Dedinje. Ta moja tehokardija se odnosi unazad 3 godine jako lupanje srca po 180-190 otkucaja, gdje samo osjetim bol u grudima, ne znam kad će me snaći lijeve ruke. Međutim, čekala sam na vrijeme da me prime u bolnicu, otišla sam doktoru profesoru Krneti Milenku, gdje sam jako zahvalna, koji mi je spasio život. Mislim, bila sam na odjelu kad sam primita bila gore te njegove lijekove, pijem Laristu H 50 mg, pijem Vemopril 2 puta po jednom, Laristu jednom, znači Propafenu 300 mg 2 puta i pijem za izmokravanje 40 mg pola tablete. Jeste bi zamolila profesora da mi objasne. U zadnje vrijeme, nazad godinu dana, kao nesvijest da me dođe. Kad mi taj grudni koš jednom bol dođe, tako mi ruka lijeva i kao nesvijest. I muka i tako da mi jako, jako loše. Upućena sam sa profesora Učanina da idem na Dedinje, na konografiju, da budem iskreni, imala sam malo težih 6 operacija i porodične tragedije, da me to strah. Eto, toliko, hvala. Hvala vama, gospođe, na vašem pozivu i pitanju. Hoćete vi, doktor Mujanović? Ja mogu barem pokušati, pošto se radi vjerovatno o dosta kompleksnoj situaciji. Nisam baš, mislim da nisam baš shvatio koja je u stvari geneza tih srčanih poremećaja srčanog ritma. Ako ste imali tu frekvenciju od 180-190, vjerojatno se radi o atrialnoj fibrilaciji. I ako vas šalju iz Banja Luke na Dedinje, vjerovatno da šalju na neko od tih elektrofizioloških ispitivanja. To je jedan od najčešćih poremećaja srčanog ritma i vjerovatno da se upravo tome radi kod pacijentice. U dodatku na to vjerovatno da oni planiraju raditi koronarografiju. Da li se ona mogla uraditi prvo prije samog tog elektrofiziološkog testiranja, to je vjerovatno da vaši doktori to najbolje znaju zašto su takav redoslijed napravili. Međutim, radi se jedno dosta kompleksnoj problematici koja je prilično kompleksna i za tretman. Ponekad se u dodatku na ta elektrofiziološka ispitivanja može uraditi i sam tretman, znači ablacije, što se pojednostavljeno može reći da se u stvari vrši ispaljivanje tih aberantnih ili nekih mjesta odakle se stvaraju srčani impulsi u vašem srčanom mišiću, u stvari koji nisu uobičajeni vodiči srčanog ritma, koji je puno sporiji. Mislim da trebate pošati svoj doktor u svakom, pošto se radi o vrlo repetitivnim doktorima koji ste spomenuli, tako da ja bih pošao upravo njihov savjet. Jeste vi naša želi, doktore? Kada imamo aritmije, pogotovo kod mlađih osoba ili u srednjih godina, aritmije ozbiljno shvatamo i uvijek želimo da isključimo takozvanu njemu ili neku tihu isemiju, znači prokrenutost mišića. Uvijek savjetujemo pacijentima da urade koronografiju koja vrlo često zna biti negativna. Zašto? Zato što vrlo često njeme isemije, određene isemične zone u srčanom mišiću mogu da prouzrokuju te patološke
patološki ritam koji kasnije može biti jako neugodan. Ali ovdje očito da je dijagnoza manje više jasna. Ja mislim da će ova dodatna ispitivanja koja su preporučena pacijentici vjerovatno riješiti problem na ovaj način elektrofiziološki. Mi ćemo u nastavku pričati o samim pacijentima koji su kod vas na liječenju. Primit ćemo još par telefona pa ćemo nastaviti dalje sa našom pričom. Dobroveče. Alo. Dobroveče. Alo. Dobroveče. U programu ste. Evo, hoću da pozdravim vas u studiju i da pozdravim doktore. Hvala. Čujem da su puno hvaljeni tamo u Tuzli, ali ja sam 2007. imao operaciju na Dedinju. Znači u Institutu za kardiovaskularne bolesti na Dedinju. Ugrađen mi je trostruki bajpas. Ja sam imao tada 55-6 godina. Ima 7 godina kako sam ja uradio tamo. Uradio mi je doktor Đukanović i doktor, ja mislim da je Babić, kardiohirurg. Mogu vam reći da sam ja prezadovoljan, ja već 7 godina, iako sam bio sportista, 18 godina aktivno sam se bavio sportom, igrao sam fudbal. Znači, osjećam se izvrsno. Evo, nakon 7 godina, 8 godina, ja nemam nikakvih problema. Šetam dnevno po jedno 6 do 10 kilometara. Diplomirani sam ekonomista, imam uredan život, pijem Presolol, Hemokvin, Holipan i aspirin 100. To je što pijem. I mogu vam reći da ne radim neke teške poslove, odem na vikend na Vrbas gore, nešto kratko radim i tako, ne teško ništa. I mogu vam reći da sam prezadovoljan. Ja sad vas hoću da pitam, obzirom da idem na kontrole kod doktora Vulića, znači svaki 4 do 6 mjeseci, on kaže da takvog pacijenta treba poželiti i samo nastavite tako. Radio sam i one ultrazvuk i sve ostalo, radio sam i Ako možemo samo radi vremena, ako može samo konkretno pitanje, molim vas. To sam samo htio da vam kažem, da vam samo kažete da li ja imam kakvih problema i da li bi trebao nešto da intervencije nekakve imam i koliko ti bypass mogu da traju. Hvala vam lijepo na vašem pozivu i pitanju. Ja mogu samo komentarisati, ovo je tipičan primjer kako revaskulazacija srčanog mišića u jednoj ozbiljnoj instituciji, kao što je pomenuti centar, dala izvanredan rezultat kod pacijenta koji ustoji obrazovan i koji je svoju bolest shvatio na najbolji mogući način. Mi se svakodnevno susrećemo sa pacijentima i nakon tih revaskulazacija koji je imao pomenuti pacijent, pokušavamo pacijentu da kažemo da nakon operacije on trebaju da žive normalno uz određene promjene navika življenja. A ne da idu odmah u penziju i da razmišljaju šta im je sljedeći korak u najgorim. Znači, kada pristupite tako pacijentu i kažete mu da je nakon kvalitetne revaskulazacije, kao što u ovom slučaju, njegov život apsolutno kvalitetan, izmijenjen, a do tog trenutka operacije bio upitan, onda shvatite da kod ljudi se nešto dešava u mozgu. Dešavaju se obično stvari dvije, ili da se opusti, pa dobije odmah 10-15 kg, ili da postupa ovako kao što ovaj pacijent kao tipičan pozitivan primjer radi. Znači, čovjek poslije operacije mora da se u punom kapacitetu vrati u svoj život, ukoliko je operacija dala ovakve rezultate, a ono što je još značajnije, da iskoristi tu priliku za promjene svojih navika koji su vjerovatno uzrokovale sve te probleme. To je jako dobra stvar. Opet ću zamoliti sljedećeg gledalca samo da malo sačeka na liniji, da se nadovežem na vas. Zamolit ću kolege da nam puste ilustracije pacijenti na liječenju. Želim da vas pitam, obzirom na zaista dugogodišnje iskustvo u tim najkompleksnim, najzahtjevnijim operacijama na srcu, po čemu ste zaista ponos svih ljudi koji žive na ovim prostorima. Pacijent kad se operiše kod vas, imajući vidu ovo što ste vi rekli, dakle, posle operacije opusti se, naglo dobije na kilaži, ne vodi toliko više računa o svom fizičkom izgledu. Kakav je kvalitet tih ljudi? Dakle, evo sad ćemo vidjeti ovdje, vidimo ovo je vaša intenzivna njega, dakle, ljudi kad prođu kroz ovo sve, kad se operišu, šta oni trebaju da rade da ne bi postali upravo tako loši primjeri, tako kažem? Ja bih rekao da osnovna stvar, evo konkretno revaskularizacijom srčanog mišića, je da ste otklonili uzrok svih problema pacijenta. To je bol, anginozna bol i sva simptomatologija koja se javlja kod tih pacijenata. Logično je da čovjeku morate savjetovati da vodi aktivan i proaktivan život, da smrša ukoliko je imao višak kilograma
Mi smo, nažalost, u Bosni i Hercegovini suočeni sa fenomenom jako pretilih ljudi, pa čak koji graniče i sa bolesnom pretilošću. Operisali smo nedavno jednu gospođu, baš iz Savkovca, jedna divna pacijentica koja je imala 109 kg, visoka 160. I ja sam joj prvo rekao, operacija je protekla u redu, bez ikakvih komplikacija, ali vi morate smršati. Zašto? Zato što vaše srce ne može podnijeti toliku kilažu i zato što će, sva sreća nije imala dijabet, prouzrokovati promjene na drugim organima, što i još više može pogoršati stanje. Naravno, kad je došla na kontrolu, posle 10 dana kaže da sam izgubila 4 kg. To je zaista za nju velika stvar. I hoću da kažem da jedan takav pristup, proaktivan pristup, da pacijentu uvijek morate reći da sa završetkom operacije svi njegovi problemi nisu riješeni. Da naprotiv, on mora potpuno izmijeniti način razmišljanja i svoj život. Mora šetati, mora biti aktivan, mora smanjivati lijekove i mora što više se osloniti na sebe i na svoj mentalni sklop. Ukoliko to ne postigne, pacijent je u velikom problemu. Evo, dajmo našim gledalcima opet, kažem, priliku da vam postave pitanje. Čini mi se da imamo još nekih 15 minuta do kraja, pa ćemo polako i privoditi ovu emisiju. Sumirat ćemo je. Dobroveče. Halo. Dobroveče. Dobroveče. Ja bih pozdrav u studiju i trebalo bi samo pitanje jedno. Nemam problema što se tiče zdravstvenog, ali me interesuje, ja imam oboljenje kičme, dosta je reumatska oboljenja i onda osjećam nekad na lijevoj strani, ali gore više kao prema ruci gdje ruka izraste, kao neko lagano oboljenje. Kao da me nešto malo boli, ali nije uopšte to jak bol. Pa me interesuje sad, je li to ti išijasa, reuma, kičme ili... A inače, tlak imam dobar, šećer, nemam uopšte masnoće, sve mi u redu. Hvala vam na pozivu i pitanju. Doktor Mojanović. Simptomatologija prilično, znači, neodređena i ove informacije koje smo dobili također su prilično uopštene. Ako imate problema s kičmom, velika vjerojatnoća da se radi upravo na degenerativnom procesu na samoj kičmi, znači kompresiju na određene periferne nerve, tako da bi, ako ste rekli da je to slabije intenziteta, da nije povezano sa recimo nekim stresnim situacijama, otežanom naporu, da se javlja u miru, vjerovatno prije da će govoriti o nekom reumatskom i degenerativnom koštanom problemu ili neurološkom nego o samom srčanom problemu. Burnija je puno simptomatologija kod kardijalne etiologije nego kod te. Evo, mi smo večeras otprilike u prethodnim minutama zaista pričali o mnogo tema. Interes naših gledalaca je zaista večeras veliki. Dugo sam najavljivao vaše gostovanje i evo, privodit ćemo emisiju polako kraju, ali pošto već imamo gledalce na liniji, nemojte mi molim vas zamjeriti, dajmo im priliku da mi još postavi jedno pitanje, pa ćemo polako privoditi kraju. Dobroveče. Dobroveče. Dobroveče, da li se čujemo? Alo? Dobroveče. Dobroveče, čujemo vas. Nećemo gubiti više vrijeme, dakle 232-805 i dalje otvoren za vaše pozive, pa evo, pokušajte nas ponovo dobiti. Doktore Kabil, mi smo zaista do sada mnogo puta bili u centru i svaki put se svi zajedno radujemo novim uspjesima, zaista imajući u vidu naravno vrijeme u kojem živimo i čak i onaj najmanji uspjeh je zaista značajan. Krajem prošle godine razgovarali smo i vi ste rekli da imate zaista mnogo planova. Jedan od njih je malo proširenje samih kapaciteta centra kako biste olakšali boravak pacijentove porodice tokom njegovog liječenja u samoj instituciji. Osim toga, naveli ste i da će biti još ulaganje u kadar, odnosno školovanja kadra. Interesuje me, bližimo se kraju još jedne godine. Opet kažem, imamo još par mjeseci, ali šta je otprilike tih planova realizovano i u kom ćete dalje pravcu ići? Pa ja moram reći da je Centar za srce čisto sa ekonomskog aspekta uspio da ostvari zadate ciljeve, da smo postali jedna zaista stabilna institucija koja je u stanju da na teritoriji oba entiteta sa Bosne i Hercegovine radi najveći broj hirurških intervencija. Mi se približavamo broju 600 operacija, naravno ne možemo raditi 1000-1200, ali problem su materijalne mogućnosti fondova i svega. Tako da s te strane smo apsolutno ispunili sve kriterije i kad je u pitanju interventna kardiologija i kad je u pitanju vaskularna hirurgija, odnosno kardiohirurgija. Ono na što ćemo se fokusirati je uvođenje novih metoda, što
bliži pristup pacijentu, uvođenje akutnih procedura, akutnog rješavanja infarkta miokarda kao jedne rutinske metode koja treba da živi na prostoru okviru takozvanog zlatnog sata ili 2 sata od pojave simptoma. I na tome radim. Nažalost, formiranje jedne takve mreže, jedan multidisciplinarni pristup više centara i nadam se da ćemo i u tome uspjeti zajedno sa centrom u Banja Luci i svim centrima koji se bave ovim problemom i da ćemo na taj način postati da ćemo svi postati moderni centri koji rješavaju promptno i brzo kardiovaskularna oboljenja. Što se tiče prostora i kapaciteta, imamo nekoliko planova u kom ćemo pravcu se razvijati, to su već sada još stvar pregovora. Jedno krilo bolnice u kom ćemo pravcu razvijati još ne mogu reći, ali postoje neke naznake da se i taj dio pretvori u jedan zdravstveni dio, tako da ćemo zaokružiti taj cijeli biznis, ali nadam se da ćemo prije doći i da ćemo to realizirati, da ćemo s konkretne stvari moći reći u jednoj sljedećih emisija. Sigurno. Evo, profesore Mujanović, kad ne pišete članke za neke od najznačajnijih evropskih časopisa iz svijeta medicine, u operacionoj ste sali. Ono što želim vas da pitam je u jednom od prethodnih razgovora sa vašim kolegom, doktorom Terzićem, za sve gledalce koji nas večeras gledaju i žele da još jednu stvar pitaju. To je, dakle, bez obzira gdje se nalazili u Bosni i Hercegovini, vaše službe, odnosno vaši automobili, saniteti mogu da dođu po pacijenta, da ga dovezu u centar za srce BiH u Tuzli i da ga isto tako vrate, je li tako? Da. Mislim da je to postala naša svakodnevnica. Znači, bilo gdje na teritoriji Bosne i Hercegovine šire, kad se pacijentu obrati ili porodica pacijenta za želju, znači da se on transportuje u naš centar, to se vrlo lako, znači vrlo jednostavno, vrlo brzo znači organizuje. Imamo prevoz znači, sa najmodernijim medicinskim vozilima, visoko sofisticirani upravo za te usluge i kažem, u zadnje vrijeme kažem, to se širi izvan Bosne i Hercegovine i na okolne zemlje. Imali smo vrlo, vrlo daleke transporte koji su prošli znači, apsolutno u redu, normalno uz adekvatnu medicinsku pratnju, znači medicinsku pratnju tehničara, doktora i sve ono što je potrebno znači, za taj vid transporta i do sad nismo imali nikakav problem s tim. Kad sam ja bio u Tuzli, čini mi se da je neko od vaših kolega imao zaista mnogo posla. To su pacijenti koji su dolazili na redovne godišnje preglede, ne mogu reći sistematski, ali kako to zovete check-in. Šta on obuhvata, koliko dugo se vremenski on provodi? Pa gledajte, to su neki paketi u zavisnosti šta radimo. Uglavnom napravili smo nekoliko biznis paketa vezano za različite profile pacijenata i oni koji nemaju nikakvu simptomatologiju, koji jednostavno žele da svoj, hajde da kaže, zdravstveni status provjere, počeo od osnovne laboratorije, metaboličkog statusa i naravno srčanog profila i periferije. Kad kažem periferije, tu preosnovno mislim jer ateroskleroza napada sve, ne samo da snimite srce, da snimite karotidni sliv, da vidite da li nema promjena karotidnih krvnih žilama na periferiji i na srcu. I u zavisnosti od tog paketa mi nudimo razne programe koji su se pokazali jako dobrim. Uključili smo mlade doktore koji to jako kvalitetno i dobro rade i tako da su u većini slučajeva, kada ne otkriju neko oboljenje slučajno, jednostavno potvrdimo sa ovim klasičnim metodama i onda pristupimo liječenju. I moram reći da je to inače budućnost. Znači, jedan kvalitetan screening koji i ne košta puno, kad kažem ne košta i kad je u pitanju vrijeme i novac, ali efekti su jako veliki. Ako vi spriječite jedan infarkt, ako spriječite jedan moždani udar, ako spriječite promjenu na periferiju u smislu gangrena, vi ste napravili veliku uštedu prije svega za pacijenta, jer ste mu kvalitet života poboljšali, ali isto tako i za društvo u kome taj pacijent živi, jer neće biti više onih suvislih i velikih lijekova, liječenja koji ide od nemila do nedraga i koji stravično puno košta. Znači, sofisticirana medicina, cilj sofisticirane medicine je da ne bude svrha sama sebi. Cilj te medicine je da riješi pacijenta, da promijeni njegov način razmišljanja i da ga vrati u punom kapacitetu onom poslu koji mu pripada. To je cilj velike medicine. Nije cilj velike medicine samo statistika i veliki brojevi. Ja bih zato na kraju možda rekao da nakon svih naših procedura najvažnije je da pacijenta ubijedite da nakon kvalitetnog operativnog zahvata koji je dao odličan rezultat, pacijent mora da učini svoj sljedeći korak. Onaj pacijent koji se javio možda prije pola sata u emisiju koji je rekao da on brine o svom zdravlju nakon operacije koja je rađena, čini mi se, na Dedinju, to je najkvalitetniji, najpametniji pristup i mi tako moramo pristupati. Svoje
neke medicinske, ljekarske animozitete trebamo ostaviti po strani i moramo biti u slugu i pacijenta, jer svi radimo isti posao. Rezultati, izbor pacijenata, to je stvar personalna i u to nikada ne treba ulaziti. Ja evo zaista želim da vam se zahvalim. Dugo vremena se nismo vidjeli i zaista mi je drago što ste večeras uspjeli nekako da vaše vrijeme i vaše obaveze isplanirate, da dođete, sjednete u auto, putujete 3 sata do Banja Luke na večerašnju emisiju. Želim zaista da vam se zahvalim. Iskreno, evo, hvala vam. Nadam se iskreno da ćemo uspjeti da se ponovo organizujemo u neko dogledno vrijeme, da nećemo ponovo čekati godinu dana da planiramo ovu emisiju. I iskreno, evo, vidimo se vrlo brzo, mi ćemo doći u Tuzlu, imamo zaista mnogo razloga da posjetimo taj grad, ali evo, ja se iskreno nadam da vam je bilo večeras ugodno u studiju, toliko je bilo pitanja, naprosto kažem i kolega da ih još imamo, ali ne možemo vremenski to da realizujemo, već smo probili standardni termin emisije. Nadam se da smo večeras poslali jednu jasnu poruku našim gledalcima i evo, iskreno se nadam da je vama zaista bilo prijatno u studiju. Hvala vam na pozivu, bilo nam izuzetno ugodno. Još jednom želim pozdraviti sve vaše gledalce i normalno naši pacijente koji se javljaju. Hvala vam još jednom. Želim vam evo uspješan povratak u Tuzlu, srećan put i kažem opet vidimo se već sljedećeg mjeseca. Poštovani gledalci, evo i mi smo došli do samog kraja večerašnjeg produženog izdanja emisije Ordinacija. Hvala vam zaista na velikom povjerenju koje ste nam večeras ukazali, našim gostima što ste se javili tako velikom broju. Kratko ću samo još reći da sutra od 20 časova iz 3 centra u Banja Luci, na Palama i u Bijeljini radimo izborni program, pa evo pozivam vas da budete i u istom terminu sutra sa nama. Naše ekipe i naše ovdje zaposleni neće zaista spavati, imaju pune ruke posla, čitav dan smo na terenu i pratimo sve izborne aktivnosti. Pozivam vas naravno da i sljedeće subote budete uz emisiju Ordinacija i neku novu temu i do tada vam želim ono što je najbitnije na prvom mjestu, dobro zdravlje. Doviđenja i prijatno.